Hasil buruan, ini hasil buruan di pasar. Nih, kita masukkan ke dalam cek. Halo guru. Kali ini kita akan berburu di pasar kambing ini. Halo guru. Kita sedang berada di pasar kambing ini. Kita akan berburu kambing di pasar ini. Kita langsung berburu. 100. 100 ya. 500 ali 500. Pira? Oh, pira nyampe ya. Kalau pada bego kudu Kering banget loh. Pira aja, nyampe pira. 600 ya? 600 oli? Sing oli biar sing oli. Wis ana sing duwe kono nek bayang kok teko dene iki pira ge? Kek, apa sakit? Telung atus sakit oli? Pira bro? Pira? 5 kurang ya? Iya 5 kurang oli? 5 kurang aja. Mas. Pira ki? Iya. 55 oli, 55 ki? 55 oli? Ya. Pira ki? Pira ki ano iki? Oh, iki patang. Cilik banget to. 200 oli 200. Pira ki? Hah? Pira? 200 ya. Telu kurang oli telu kurang. Yang pun selawe. Telu kurang ya? Yang pun selawe telu. Telu kurang ya ki? Eh? Oh, ini kilo. Telung atus ya. Orang yang Pira? Patangan juga. Patangan. Oh, ini patangan ya bingung loh. 200 ya? Oh, bintang 300. 200 lah. Oh iya loh. Bisa keting. Oh loh. Dijunjung dia apa? Dulu saya kata apa? Orang mana lah? Oh iya 200 ya? 200 lah. 300. Orang mana lah? 200 lah. 300. Pira. Ku kebina aku. Iya. Pira no gue no elek pira elek. Kudu dimak. Lo elek iki. Alah. Korek. 500 ya? Astagfirullahaladzim. Pira sing ora astagfirullah. Nganti pir sing ngono. 550. Ora dia. Pira sing oli? Pira ke Mas? Itu set. Mas. Alah. Ada. Ya, semalam sih boleh. Nematus aja 600. Tinggal nyokain aja baju. 200 lah. Anu iku lho. Tinggal semene iki. Itu sekat. Orang Tinggal nyokon 600 tok kae. Nang ndi? Ning Jawa Baju, wis tolong ini ya. 200 lah. Mau lah 200 lah. Mas, nggih. Ya 200. 500 ani. Orang iki lho. Seket maning. 200 Tuna asli. Seket maning. Kepol pira Mas? Betul nggak gue? Yang duit pira jadi 15.000 nya. Ya bisa seket. 600 lah. Orang wani 600. 600 lah. 600. 5 seket ki. Enggak yang 800 wani. Orang wani ki lho.
Mas, Lima seket non becakan. Ya, selamat siang kawan. Mulai kayak siang. Harga kambing lagi ajrot-jrot ke pemerintah orang ada perhatian karo petani ke. Ke pemerintah kudune jelas. Oh iya iya iya. Orang tadi. Becak mana? Kawangannya lah. Kawangannya tak bayar iki. Dulu atuh soni. Berapa nih kilo? 55 paling aku kilo. Iya. Buset. Lebih Mas. Dia pira ge? Itu 50. Itu 5. Itu 5 kurang oli. Dia pira ge? Dia pira ge ini? Patang atus. 400. Tidak. Jangan mulu-mulu ke. Pira. 14 nih. 1000 kurang oli 1000 kurang. 14 nih. Oh, apa juga nih? 14 oke. 14. Tidak sih. 1000 kurang oli. Jangan di sini. Coba nak ya. Pira ge cilik-cilik ya? Yo karo kan kok. Dua ke. Ini dua ke ya. Berapa? Oh, guru. Iya. Ki gurune aku ki. Iya. Guru. Gembel lentu gembel. Gembel pira murah apa ora? Ya ono kira. Ono potongan kok. 15.5. 15.5. Oh. Panganan ki panganan ki. Di panganane. Eh, 11.5 loro ya. Nek. Sebelas oli 11. Loro oli ya. Sing oli pira sing oli? 15.5 nih. 15. Iya kok. Rolas oli rolas. 15 nih. Berapa nih lah? Pira ki? 11. Oh. Pitung atus oli pitung atus. Guru. Iya kayak 15. Berapa nih? Itu dipengen 700 guru. 700. 700 kawa lah. 700 guru. Yakin ke kawa. Iya. Pitung atus bae lah. Segi, alah melayang banget ah. Pitung atus ya? Hah? Pitung atus. Beda? 700. Ke kawa. Kegawa. Iya. Roli. Orang lu. Asal kemarin lah. Iya tuh. Pira panganan lagi? Ini teman sih. 600 lah. Sangat seru lah bos ya. Berapa nih lo? Dengan 6 saya. Berapa nih aku ini 600 kok? Oh, dengan 6 saya. Berapa nih? Dengan 6 saya itu roti. Raya. 600 aku paling nggak? Tukar rati. Ya, ya ki. Pira iki? Hah? Oh, dagingnya ora lho. Kering banget. Kudunya kuat ora. Pore kosong ya. Malam apa? Kering banget lah gila. Pira sih yang iki ya? 350 350. Pira sing oli sih? Yang batang apus. Jembat iki ya lho. Langkai sih ini lho. Ora oli 350. Pira sih sing oli? 400 oli 400. Pira nu elek ya? Elek pira elek? Eh? 600. Oh lo kosong belum iki lho. Ora lagi ora kosong. Ora kekeringan iki lho. Tidak. Kering banget. Hah? Kering banget. Tidak. Paling 250 lah. Pitung atus ya, pitung atus. Sama saya kenal sama Subeng. Pitung atus ya. Apa ini? Yang ujung apa?
Anu kering banget loh. Kabar saya 14 nih, kabar saya 400 ah. Bro, ini toko Deni pira kira? Toko Deni Donga ya. Ora kok Deni kok. Donga pada Pengen beno. 20.000 dengan kawan itu. Kamu gila. Oh, Mana tem laku. berapa nih lah? Aku paling 400 stok loh. Anu kosong belum lagi lah. Eh, dua ya. 400 paling gila. 20.000 lah. Berapa nih lah? Yo yo kerja usuk. Naik gue loh. Gesi kelor ke. Lemu-lemu ke. Boleh kena tiak sana lah. Kalau kau iki lah. Kalau yang berdiri tanganan dingin ini orang Iya. Kecil ke. Yang lama mana. Iya iya. Sedikit dulu. Ya, Pira ke. Pira. 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 Ya budu das ben. Bulus. Baru tempat naik maksud. Ini etok pira. 11 ben. 11 anu potongan nyonyong ki. Lah, gede lah, lemu lah. Ya tanian ki den ki lah. Lah, sebutan ibu apa yang Iya neng kau potong ya. 11 tok lah. Mati lihat apa dah? Hitung atus solid hitung atus. Sama mah. Gak lupa. Jawabannya di tani lah, apik banget lah. Tanian gue. Dari kafe lah. Iya, tanian ki pira ki? 11.5. Anu boleh sing 700 200. Pira? Pira ki? Tak baik 11. 11. Mak. Betul lah. Pira bani nek? Kita mek disit ke. 11 ya, sekian kok. Pira. Ora dadi lah kok, potongnya ki 11 ah. Dadi lah. Kan kok iku ora dadi men ke. Ya dadi lah. Ya. Pira bani. Ora wani. Pira bani. Paling 650 iku lho. Anu kok potong kok ki. Aku Iya. ora teng mlaku ini ke dalem. Iya. Mula. Ora kesawa. Ora. Hah? 50. Ora wani kering banget iku lho. Orang Ora wani. masuk. Tipis pakai gorengan ki pira ki? Pira? Itu seket. Tipis pakai gorengan kok. Sama saya ketemu Eh? Itu cantongan. Kakak jujur kan. Gue pira ke? Pira? Waduh saketan. Bulu saketan. Yo sing giat tercukup apa ora ki loro Di nek. gue Lah tapi kan lemu. iya kok. Ya. Isi lah. Mosong. Lah, Iya lah. bener bae. Anu golek sing kok potongan kok ki. Sing elek-elek bae iki. Pira? Pira 15. Berat ya. Sebu li sebu. Manu kantor gelem. Hah? Di Gede ini. Ini gede. murah apa ora? Ini murah masa Gini lah. Murah lah gelem. Ya ora ki. Di pira? Ini sangat terus. 100. 600 saya 600. Sing oli si pira? Pira nu iki gorengan? Kita mek disit wondernya. Rolasi apa ya? Allah, langsung ora dadi lho. Pira. Lung ngono. 500 oli? Ya, irinya kan teman bupati Revis. Ya, mungkin itu saya. Eh? Ora niki lho. Nah 500. 500 oli. Orang kok. 200. Di Gel boleh Mas ya loro ge. pira? Hah? Pira? Aduh, boleh ketemu. Geng loro ge Mas ge. Barannya kita rugi. Pira? Ye, Pira loro pira? aku kok sangat seketok. Sangat Yang seketok. itu seket. Kok sangat seketok deh. Lol.
Di bawah pintu seket atau di bawah pintu seket? Di bawah pintu seket. Roli lah. Roli? Iya. Dia kesana sakit tuh. Demo ko rapi. Pira? 30 sakat. 20 seket. Hah? 5 kurang ya. Ito niya 500 nang sorry Iya. pinibigyakin. Ano motongnya sing pada bebek wongnya kok. 5 kurang Roli. Nah, itu jelas itu kali. Ito na kusityo. Ora wae lho. Moto ito promas niya. Ora gelem sing motong ora gelem kok. Pira sih bener sih? Rekapin naman sa ako 500. Seket. 500 saya 500. Pak gawa harus sampai. Eh, Pilih lembung ya. bering iki lho. Pira iki? Olas pene. 12. Kalau sampai lanang. 500 ya? No, Rudy lang. Kamanan. Iya, harus ngerti. Iya pa. 500 lang ya. Saya habis berburu di pasar ini, berburu di pasar kambing ini. Hasil buruan kita hari ini. Hasil buruan ini, hasil buruan di pasar. Nih, kita masukkan ke dalam kereta. Karena kalau kita masukkan ke dalam bak terbuka nanti kasihan.